لە هەر جایەکێ بنەفدەم و حەمودم و باش بن هادەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر شەشە و دەست پێکێ دەژی گرنگترین سەرنووچە. ڕژێمە ئەسەد کۆمبوونەکە ji بۆی هۆز و ئێلان لە ناوە باژارێ حەسەکەی ڕۆژهەوای کوردستانê لە دژی هەر هەبوونەکە بیانی لە سووریە لەدارخست. مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەربێ ئەمریکا دەخوازە گەرانتیە ji بۆی کوردان ji تورکیە دکێ. تورکیا هێزر خۆ لە سەر سنوورێ سەرێکانیە قامشلۆ و کوبانێ بهتر دکێ. ئاردۆگان دەبێژێ ئەو لەگەل بەرهەم ساڵح لەسەر ژنابرنا پەکەکە و داعشێ ڕێک کەفتیە. دووبارە سلااو. ئەیرۆ دەستە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە جڤیا و مژارنە جودا گەنگەشەکردن لە گۆری ئاگاهیە نارکێک و دەجوینە ئیرۆدا بەکشانە هێزێن ئەمریکی جە سووریە و داخویانی و هاڵوێستێن جودا گەفێن تورکیە و پێشهاتەیەن لە سووریە هاتنە گەنگەشەکردن دەجوینەدە سیناریوێن کوتێنە پێشبینیکردن ji بۆی ناوچەیەن ڕۆژ ئاوای کوردستانی و کارڤەدان و ئەگەرێن وان سیناریۆیان هەروەها هەوڵێن چارەسەریەژی هاتنە گەنگەشەکردن. ڕێژەمە کۆمبوونەکە ji بۆی هۆز و ئێلان لە ناوە باژارێ حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستانê لە دژی هەر هەبوونەکە بیانی لە سووریە لەدارخست. رژیما ئەسەد کۆمبۆنێک ji بۆ هۆز و ئێلان لە ناوە باژارێ حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستانê لە دژی هەر هەبوونەکە بیانی لە سووریە لەدارخست. دوه پێنجشەمê رژیما ئەسەد کۆمبۆنێک ji بۆ سەرۆک هۆز و ئێلên ئالیگرên xwe li nava bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Têde banga vegera rejimê ji bo hemû navçeyên parêzgeha Hesekê û Sûriyê hate kirin. Herwiha serokên wan hûz û êlan piştevaniya xwe ji artêşa rejimê û serokê rejimê Beşar el-Esed re anîn ziman û her hebûneke biyanî li Sûriyê şermezar kirin û nerazîbûna xwe ji gefên Tirkiyê bo derbasbûna Sûriyê nîşan dan. Roja duşemba borî jî rejimê çalakiyeke berfireh ji bo mamosta û rewşenbîrên xwe li bajarê Qamişlo li darxist. Têde beşdarbûyan daxuyaniyek bilav kirin piştevaniya xwe ji bo artêşa rejimê û banga vegera rejimê bo hemî navçeyên parêzgeha Hesekê kirin. Ev di demekî de tê ku çekdarên YPG-yên bi ser peyedê ve bangeke fermî li rejimê kirine ku vegerin bajarê Minbic û gundewarên wê bi bihaneya rêgirî li ber derbasbûn û gefên Tirkiyê. Wezareta Berevaniya rejima Esed li ser malpera xwe ya fermî bilav kiribû ku wekû bicîkirin ji rêkeftina navbera wê û çekdarên YPG-yên bi ser peyedê ve ji bo vegerandina jiyana normal li navçeyên Sûrî ku ew rêkeftin ji yekê çileya 2019 ve dest pê dike, karwaneke çekdarên YPG wê ji bajarê Minbic berev Rojhilatê Cemê Feratê ve vekşin. سیاستمەدارên کورد بە خواندنە کەنەکەی باز دەکەن و داخواز ji کەنەکە دەکەن هەنە گاوان بابەژێمی ناڤاکردنا باوەریەکەی دنەبەرە ئالیên کوردی دا. پشتی vexwendina bi navê Kongreya Niştîmanî Kurdistanî kenekê bilav bûye û tê de komîteyek ji xwe re ava kiriye û banga xwe bilav kiriye û daxwaz ji aliyên Kurdî kiriye ku yekrêziyekê di navmala Kurdî de ava bikin û rê li pêşiya gefên Tirkiyê bigirin. Ev e duhemîn bang e piştî banga Sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê Ebdilhamîd Hajderwêş. Bî ku yek ji her du aliyan çê pêşînyarek û çareseriyekê ji nakokên deverê re pêşkêş bikin yan dîdgahekê zelal bang bikin. Di bersiva banga kenekê de endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê Pedekesê Bişar Emîn dibêje ez bawerim ev tenê ji bûna ragihandinê û ne tiştekî din e ji ber ku vexwendinên li ser vî şêweyî encamên wê di pêşiyê de diyarin û wê tiştekî ciddî nebe eger peyedê girtiyên enekesê û partiyên din azad neke û eger razî nebe ku ofîs û baragehên enekesê carekî din veke û êdî rê li pêşiya çalakiyên enekesê û partiyên wê negire. Piştî re hemahengî û hevkarî û li hevatinê ji enekesê bixwaze û daxwaza rêkeftinên di navbera aliyan de bike û tekeziyê li ser pêkvekarkirina rastaqîne bike. Ew jî mîna tekeziyekê li ser serbixweya biryara siyasî ye. Pişt re em dikarin bi hev re hevdîtineke siyasî berfireh di navbera hemû aliyên siyasî de bikin. Da ku em bigine encam ne ku xizmeta yekrêzî û berjewendiya miletê me yê Kurd bike. Ji aliyê xwe ve jî endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniya Niştîmaniya Hêzên Şoreşê Opozisyona Sûriyê
و اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستانی سوریه عبدالله گدو وها برسفا کنکه دا. دوی پارتیا پیاده یا کو بناو کنگره نیشتیمانی کردستانی داخوه و بانگا لهف نزیک بونه جالین سیاسی کردی دکه ببه خودی نرینک سیاسی کردی سوری و با آوه که سویلی آشتی رزگرتن لهمبر هفرک خواه بگره و دور به جکریارن تند لهمبر هیزن اپوزیسیون نیشتیمانی کردی آشتی خواز و وی یکی مینا هلبجارده یکی ماینده بکار بینه نک دما بکوه تنگاویه ده دا کو ام بکارن به هفره در باسی شریکاتی که راستقینه ببن. تشتا کو تفدم و پیاده پیشنیار دکه نباوریه که خودیه و نجی رازیبونه که پیشکشی ملت کرد و جهده کردی دکه لیبل او یک لانجام داخوازن آلین جدرونه. سیاسمدار کرد و اندام هفبند کردین سربخا محمد علی عیسی دبیجه او و خواندنا پیاده تن نشانه را گاندنا فشل سیاستن ویه و دزینه که جه انجام کریار وی و گره که جبوک و خواه جه تناهی و دورپیچا خواه سیاسی در بخه. به تایبتی پشتی گفن ترکیه و دف جه بردانا امریکا اگر وکشینا هزنوی پشتی نمانا داعشه و به داوی هاتنا ارک پیاده ایدی مینا هزکی بمفایه. سیاسمدارین کرد دبیجن حتی کو پیاده و حوالبندین وی راست به دو خواندن خوده دوی بری هر تشتکی مینا آواکنا باوریه که وان مرجا پیک بینه. مرجع یکم دوی پیاده خواج پککی با آوه که گشتی و تمام وقتینه. دوی شریکاتیه که راستقینه بپجینه که لیوگره وی رکفتنین هولیریه که هولیر دو دهوک به. دوی سوز بده اتمسفیره که سیاسی آزاد و دموکراتیک پیدا بکن. مینا ری پیدانا وکرنا درگهین اوفیسین انکسی و ایدی بس ریلی چالاکین سویل و سیاسی بگره و گرتین سیاسی جی آزاد بکه. بله تماشاوان جان های جبوی گوتی بجه که بهتر لسر داوین پیشاتیان روشالات چمه فراتیان گو نافشین کردستانی لی و دوریو بریارا وکشان امریکی کو تایبت بو نهاد ریاس کیبا مامستا محمد اسماعیل برپرسی ریبری پولیتبری پارتیا دموکرات کردستان سوریا لی قبلنا مامستا محمد دمباش دسته سرکاتی انجمن اجتماعی کرد سوریه جوینک لدارخست دست بگید خواهدم نواروکا و جوینه چبو چه حتی بحث کرن گرینگ ترین مجار دوی جوینه دا چبون جوینه مصر وضعي سياسي بقشتي يعني وضعي دبري طنقافيا قملاطي متى دا وابز حكمتيه هي ومثلا قفين تركيا وكشاندنا هيزن امريكا ومسائل رجيمي يعني تبدا ما دانستاندن ونقاش سركر ويعني انجمن اجتماعي كردي متواصله القى الحمي عاليه جالي كيفاجي اف مساله جو بيادي تسبيش كريجا بنافي تقدمي دعوات جبيني احزابات كن بنافي كانكي ابجي بهبره ما نقاش كرو ما موقف جدا يعني جبات عمل سلبي استي بيت فيها يعني دانستاندن وتكليل قال حمي عليين قيوانديدار هبن وانجمن ايرود حمي سر حمي استاد استي دبلوماسي وسياسي وسر عرديجي اما امادنا جبوت تطورات تشبه تشتاقوا مصلحه ملاطي ما وقضيه ما تذهب اواغو غوري نرينه ما هلوسي سياسي وغوري داخوازي ملاطي ما دفيدا مريدا ام ويبكن مامۆستا محەممەد اسماعیل جوینە دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردە بریارە بەکشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریێ چاوە هاتە نرخاندن بەکشاندنە هێزن ئەمریکی بڕاستی گەلک کاغەت لە هەف خستن و گەلک دەریە گەلک سیناریۆ و احتیمالاتە کرد ئەوە تشتێکی أورتبو يعني سر أستي حتى دنيا تبدأ يعني دولتين هيز ديتن جو نو بيتفيا جو نيرينا كان نحكي أو بنيرن داويا شيء ما ترسي عملاتي ما زيدا بوش سر حمي سيناريو جو ممكن أتشيبن أجر سيناريو الرجيمية زور هيا هات ماوي بيدا بري جبرجو رجيم حتى أنا هاتشتكي نسبتي مكونات أو حقي ملطة بالبرنامج هذا تنا رجيم خياله ويدي جو فجر وق بري 2011 كأنه تشتكي شيء نبوه وما تشتكي مستحيلة يعني هجر هجرك برو بروجيك هبنيرينك هب لفجرك هب قبل 8 سال من قربانية شيء وضعك شيء بو تشتكي شيء بيجرك
يعني وكو آليكي سياسي تعامله بك الملاطي خو حتى أنا هابد برنامج رجيم إذا تنا قد صلاة خوي أمني وعسكري فقرينو انتقامات أبكيو أبايا مطرسيا ملاطي ما جي زورة أو ميليشياتي قو آري ويجي تكل قو بين دفري جالية قفين تركيا أو ميليشياتي قو بيرا بين بنافي ميليشياتي قو جيش الحر دزيه ونهبه وأوينا وتجربة عفريني قلكي ديار البرشافي ما ترسيا حمي بيك هاتي دفري جي هيا يعني أو ما ترسيا قو ممكن مال عربا بنهبين بري كردا وسريان وكردان واشوريا ما ترسيكي زور جوي هيا وأب تجربها دوي بري داخازة تركيا أوجي بروجيك هبه اعتماد السر هيزه سياسيه دفري بك اعتماد السر ملاطف دفري بك اعتماد السر اگر ادارات گوچيبن تشتكي او تشتكي وها نخويا حتى انها تركان نكاريا اثبات بك جو انه دجي بككي او بيادي ثانيه ندجي قضيه كردي وملاطف كرده حتى انها تشتهى ديارنا بيو نخويا وما ترسيا ملاطف ما جي زوره ما داي خويا كرن جالي كي ديفا سيناريو كي دي هيا انه ممكنه هيزين عربي بي مصري وسعودي وإماراتي أبا يجي مطرسيكي أو خلككي بيقو تشتكي لزانجكم جبيك هاتين دفري كرد وسريان وكلدان وآشوري وعرب وتكليد نافوان دا وأوانا دا هيزكي قواتكي غريب داقري منطقية دبي أبا تشتكي قلكي خراب أب سيناريواتي هي حمي زحمة أم دبينين بيوانديل قال حمي آليا آليين بيواندي دار نخاسم فرنسا ألمانيا أمريكا بكاربن السر بروجي كاركي بشغل بروجار سركنا سياسي غوري هرمستان اف دولتي دو باري كاريا بحمي بك هاتين دفري بورا حمي بك هاتين دفري جو او خلكي كارب في اداره هب هفدورا نموذج كي تشيب تيري كفتنا كي تشيب السربي اساسي خلكي دفري بتركار اداره خبكن وملاطكي هي تيزه سياسي هنا كومالين جواكي وروشنبيري ونخبه ثقافي وسياسي وفعاليات وعشائر أفخلك حميم إدارة خبكن الدفر دا جير بشتفانيا ناف دولتيش برقو اگر دولتك خودي رول قرب لسر دو أستا يك جي چاوا تكليد ناف كردا وعربا دا ما تشتكي مهمة وقرينجة وسركية تشيكي دو نابينا كردا خب خوا قرب تشتكي وها تشيبه الجوري كان سركنا سياسي مثلا سياسي سوريا انه ام هذه سياسيين ام هذه تقدر ميليشيات ام بتبلي عمليات سياسيه در سوريا ما اسماعيل بله برسك دبرده تبحث سيناريو در وقر رجيم اسد كرو هروها سيناريو در واسمنا تركيا كرو سيناريو هبونا هزن عربي ده روجافاي كردستان ده جارت سيناريوان كيجا سيناريو بهتر برجونديا دوزا كردي د پاريزي انغو لقال هيا خدي برجواندية كردي يعني هر سيناريو كي زحمتي وستنقافية أو هنا هجر بي ريكفتن قال هيزين كردي به هجر نمقوت وقتي أو آليين ناف دولتي دفرا أف دفري قوامتي دا رجلاتي فرات يا دفرا جزيرة كردي طيبت مندياوي باشقه هيج عفريني وش دفرا كي دي سوريا جبار یک جی پیک هاتی جدا جدا تیدانه جی کی پیک وجیانه اوایاد و خطاها دو مسئله که نفطیه نفطه کیلیه سسی گلک هزین دولتين يعني تركيا روسيا امريكا رجيم افحمي خازن تدخل ايران ما ترسيج حبا سيناريو حمياش بان دولتي جو بي بريارك ناف دولتي بي ريكفتنك بي اتفاقك بي جو جهدان واداره اهل منطقه سرخبه اف سيناريو حميجي مطرسيا سر ملطي ما هي ام هول ددن بحمي الياراب الي سياسي الي ناف دولتي را بوزيشن سوري را هر یک جاليه خو بر بده خلق دوري يعني چارسريا سياسي باريكاريا حمي بك هاتين دوري جو نموذجك تجربه ازمونك چه بالدوري ده امنا بيجن اقليمك چه امنا بكيانك سرخوا يعني كردي تشتكيوها ام بيجن ازمونك تجربه چه جو تبدا تدا مشارك بين واب تجربها قارب مستقبلا سلسله محمد اسماعيل بحثا قالك سيناريوان هاتا يكرن لبتني سيناريو يكبونا نافمالا كردين هاتا يكرن اگرش بركو كرد يكبن لروجافاي كردستان وين كاربن بهتران كو بهستر دنگ خوال سر
مێزن ناودەوڵەتی بگهێن و مافێن کوردان دەستەبەر بکەن و نەرینەتە لە هەمبەر vê daxwaza ango vexwandina kenekê çiye dema ku bijê komîteyeke ango li jineyekê ava bike ji bo aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bike yek. شخوای کرێزیا کوردی و ئەو داخوازە مەیە و ئەم خەریکێ و ئەم خەماوەی مەخواریە وەکو تەفگەرا سیاسی کوردی و تایبەتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی مەترسیان سەر مڵەتێ ما و تەنگاڤیا گوێ دەڤەرا هاو تایبەتمەندیە و نازکبوونا دەرفەتا گو ئەم تێدا ئەوەیە ئەم پێت حەسن و مە بڕحەکی بەرپرسیار دەرباری مڵەتی خۆ و قەدیاخوا نەش ساڵێکی و دوا خەبات ئەمە بەردەوام 61 ساڵ خەبات بوو ئەم ئارامیکی تێخنجڤاتە کوردی و ئەم وەک بەرپرسیاری دەرباری مڵەتی خۆ حەقی مڵەتی خۆ هەبوونە مڵەتی خۆ مەترسیل سەر مڵەتێمە ئەم تەبێدا ئامادە بن ئەم کەس نکارە مزاوەدەین ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی بکرد بەر مەترسیل سەر دەڤەرا کوردی سەر مەناطقی کوردی سەر مڵە خەلکی کورد نەوەکو خەلکێکی دی گۆکاری بوو لنگی خۆ هەر تشتی خش بوو بەرزەوەندی خۆی حزبی و ئەو لەژی مەگەلێک تەعلاییژی داقورچاندی و مەگەلێک زەحمەتی کێشایش بوو خاطرێ ئارامیا دەڤەرێ و ناکۆکیت ناوجڤاتە کوردی دەچێنە بێ حتى هذا برو باجي وكرياري جو تهجير وكوشبر كرن وطنقافيا سر خلكيدا ما تخص ان تحمل بكن جو نهي الانجباتا كردي حتى داوي تعداد تالي لبي جبرفيك كنكي او جزء كيش بيادي وفككي يعني كنكي اعتبارنا بطرفك محايد ولا يككد اجيك ديدا او تخاز جبينين احزابا تخازن هناك احزابي واب بريار تشيكرنا بكر شريك عملية سياسي جمع نرين قلكي واضحة وزلالة ايما الجمع انجمنا اجتماعي كردي هيا بيادي هيا بيادي وحزب القلوي تبدا ايقو نكارن بي بيادي تشتكي بكن او تبدا من سر بيادي حساب بكن ضمن خطاوة وتوجه هذا انجمنا اجتماعي كردي بيكاتي خو او خو حمي بالمقابل افانا کار بیچاره سریک نه واچه بن نه پارتی سیاسی به پارتی سیاسی و دوره دا چکن پارتی تبلی پیاده و وقت پیاده بیشن ای تبلی ما وقت ما بیشن دیسا انجمن اجتماعی کردی و پیاده فام ظاهر دو طرفاتنا بين طرف ديتر خط السيا وشارات تننا الجمع افيك هذه تر دانستاندن و رکفتن بیگو سماک چه به پیدا مناخکی پیدا به او مناخ مدقوتا يعني اوفيسي ما قرتين انا معقوله بين الهبرونين وبيانات درخن اوفيسي ما قرتيبن يان شوطان ديبن يان زندانيه ما حبساده بن يان قفين روجانا سر ملاطي ما وسر بريار دانقو خلكي ما هريمي درخستنا جدربا بريارك مسألة محكمة ودادقها وشروكي اب كرياري هاي خراب حقي ملاطي ما ذي ابانا تبدا ابنا شروطن ابانا تشتن لازمه تشينبوان في مناخك جوك سمك فايدة دبي قام قاربن أبتشتها شيء ببن أبي هالشيء ببن دبي جي قام قاربن الهفرونين والهفرونين جي براستي حتى أنها هنكي أمزي باش واضح وزلال بن بيت ضامن بيت طرفك ضامني السياد ناب مذهبه يعني هنكي زحمتي هيا جو هردو طرف هيك كيلا اتهامات درباري هف بيج ناقن تشتكي وتشتكي ملطي ما جافي ليا مناطق ما شاف ليريجو بله مامۆستا محەممەد اسماعیل وەکە خوایەکە شێکە تەکنیکی درست بوو ئەگەر کێشە هاتە چارەسەرکردن دووبارە بەگەرمەجە مامۆستا محەممەد اسماعیل گەلک سپاس ji بۆی مامۆستا محەممەد اسماعیل بەرپرسێ ڕێبەبریە پۆلیتبوریە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا کۆدریا سکای بە لەگەڵ من بوو ئیرۆ شار دەنابەرە گروپیان چەکدار لە عەفرینەدا دەرکەت لە گۆریژە دەرناخواجهەیە لە هەرێما عەفرینە ئیرۆ شار دەنابەرە گروپیان چەکدار و گروپا تۆندرە و یان نووسرا لە باشوورێ هەرێما عەفرینێ دەرکەتیە لە گۆری ژێدەران لە شێخ بەرەکات و کراس و گوندێن دیوان و ترسلور و دێر باڵۆت لە باشوور و ڕۆژئاوای هەرێما عەفرینێ دەرکەتیە و بە دەوڵەتە تورکیەشی دەستێوەردانێ دشەڕێوان دەناکێ مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەرڤێ ئەمریکا لێدوانەکەدا بۆ پێگەهان نیوز ماکس ڕاگەاند و پاراستنا کورد و پێکاتەیەن ئۆلیەن دن لە سووریێ لە جەم ئەمریکا گەلە گرنگە ئەمریکاوێکارش بۆی پەیداکردنا گەرانتیا پاراستنا وان بکێ
روج بروج هێزن خوا li ser sînorên Rojavayê Kurdistanê bihêztir dike û herî dawî jî karwaneke leşkeriya din li ser sînorên çend de bajarokê Rojavayê Kurdistanê belav kirin. Malpera Kurdistan 24 belav kir ku ev bûye demeke wartêşa Tirkiye rojane hêzin xwe dişîne bajarên Ruha û Mêrdîn û Şernexe li Bakurê Kurdistanê ku ew bajar hevsînorî ne li gel Rojavayê Kurdistanê. Arwiha malpera navhatî got jî ku Tirkiye li hember sînorên serêkaniyê Qamişlo Kobanê hêzin xwe bêhtir dike û karwanên leşkerî dişîne wan navçeyan û ew karwan bi cih dibin. Wekû Komalpera Kurdistan 24 eşkere kiriye ku doh Tirkiye karwaneke leşkeriya din ku ji çekên giran û tank û zerîpoşan pêk dihat li bajarê Ruha û Mêrdîn bi cih kirine. Ew jî weke amedekariyekê ji bo destpêkirina operasyona Rojhilatê Çemê Feratê. Beriya demekê serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku ew ê operasyoneke leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê encam bidin û berdewam Tirkiye gefên derbasbûna Rojhilatê Çemê Feratê didin. Ji dema ku Amerîka biryara vekşana hêzin xwe ji Sûriye ragihandiye û Amerîka berdewambûna şer li dijî Daişê Rastpartî Tirkiye kir. Tirkiye roj bi roj hêzin xwe amade dike û li zê di amedekariyan de dike da ku şûna Amerîka piştî vekşanê bigire. û şirovekarên siyasî li ser du bereyan hatine dabeşkirin hin ji wan dibêjin ku egereke mezin heye Tirkiye derbasî navçeyê bibe. Hin dibêjin ku bi tu awayekî Tirkiye derbasî navçeyê nabe ji ber Rûsyê wê rejîma Esed vegerîna navçeyên Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê. جوتیارن کرد لی گندوار قامشلو جترسا گلین جندرمین ترکیه عردن خوا نشاندنه و ایدی نویرن نزدیک سنور ترکیه بن پشتی گفین ترکیه جبر کو جندرمه ایدی گلین به سر و برده وجنه کسین کو نزدیک سنور دبن. Cutiyarên Kurd di gundên li ser sînorê Tirkiye de ji tirsa cendirmeyên Tirkiye nikarîbûn vê salê çandiniya xwe bikin. Gelek tirs li cem xelkên navçeyên Sunûrî yê di navbera Qamişlo û Tirkiyeyê zor bûye. Êdî guleya Tirkiyeyê tê xewna gundiyan. Yên ku erdê wan hev Sunûrê Tirkiye ne û zeviyê wan bê çandinî mane. û gelek ji wan jî xwediyê sewalan ew pêdiviya wan bi çêre heye. Lê tirsa wan ji cendirmeyên Tirkiye heye ku rê nadin şivanê wan jî sewalên xwe biçêrîne. Xelkê her du gundê tehlike û xirabkurtê yên ser Sunûrê Qamişlo û Tirkiye dibêjin em gelek zehmetiyê di çandina erdên xwe de dibînin ji ber ku zeviyê wan dikevin nêzîkî Sunûr û ji xwe nêzîkbûn ji Sunûr gelekî metirsîdar bûye divê salê de hevdemî gefên Tirkiye bi derbasbûna herêmên Kurdî. Xelkê her du gundan dazanîn ku gefên Tirkiye yên dawiyê bi êrîşkirina ser Rojhilatê Çemê Furatê rewş alostir kiriye û êdî ew nikarin nêzîkî Sunûr bibin û erdên xwe biçînin. Ji tirsa guleyên cendirmeyên Tirkiye yên Sunûrî ku divê dema dawiyê de êdî guleyên bêserober diavêja her kesekî ku nêzîkî Sunûr bibe. Cutiyarên Kurdiyê gundewarê Qamişlo ji malpera enekesêra ragihandiye ku werzê çandiniyê hat lê tirs dilê wan de hatiye çandin û êdî ew nikarin çandiniya xwe bikin. Lewma erdê wan bê çandinî maye. Ev demeke Tirkiye bi berdewamî gefa derbasbûna herêmên Kurdî li Rojhilatê Çemê Furatê dixwe û dixwaze operasyoneke hevbeş digel grupên çekdar mîna operasyona Efrînê encam bide û navçeyên Kurdî bike bin destê xwe de. Li bajarê Minbicê hêzên hevpeymaniya navdewletî berê bêhtir ji 105 berhevgirên çekan valekirin ew jî di demekê de aramiyeka nayasayî li bajar peyda bûye. Rewanga Sûriye mafê mirovan ragihand ku di 29 meha 12 ya sala borî de 200 berhevgirên çekan yên ser bi hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê derbasî bajarên Hên Îsa û Minbicê bûn. Îro hêzên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê ew berhevgir valekirin. Li gorî ku rewangeha Sûriye mafê mirovan eşkere kirî ku çekên hatine belavkirin ji pêdawîstiyên leşkerî û lojîstîk pêk dihat û di bingehên leşkerî yê hevpeymaniya navdewletî hatine belavkirin. مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەرvê ئەمریکا di lêdwanekê de bo pêgeha Newsmax ragihand ku parastina Kurd û pêkhateyên oliyê din li Sûriyê li cem Amerîka girînge û di demanha de Amerîka kar ji bo peydakirina engoggerentiya parastina wan dike. Piştî ku Donald Trump di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên Amerîkî piştî vekşanê jî wê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Wezîrê dervê Amerîka jî daxwaza gerentiyê ji bo Kurdan li Tirkiye dike. Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka di lêdwanekê de ji bo pêgeha Newsmax ragihand ku parastina Kurdan û pêkhateyên oliyên din li Sûriyê li cem Amerîka gelekî giring e û Amerîka wê kar
ji bo peydakirina garantiya parastina wan bike. هەروەها مایک بۆمبیۆ وەزیرê dervê Amerîka ragihand piştî vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê Amerîka daxwaza garantiyê ji bo parastina Kurdan û pêkhateyên oliyên din ji Tirkiye dike. Wezîrê dervê Amerîka di lêdwana xwe de nedaxuya kirin ku çi demekî hêzên Amerîkî wê ji Sûriye vekişin û got ku ew naxwaza behsa demê vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriye bike da ku dijminên wan Sûdê ji vekişanê wernegirin. Dohicî Donald Trump serokê Amerîka dê çarçoveya civînekê de li gel hikûmeta Amerîka ragihand ku Amerîka dixwaze Kurdan biparêze piştî vekişanê. Got jî ku wê li gel hikûmeta Amerîka ew demê ji bo vekişana hêzên Amerîka ji bo Sûriye hatiye destnîşankirin gotobêj nekiriye. Herwiha Trump got ku vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriye wê bizîreka nebe bê ku dema mana hêzên Amerîkî di Sûriye de diyar bike. اشکار اسایشان اجتماعی امریکا و سردان ترکیه و اسرائیل بکو پرسا بخشان هزن امریکی جسوریه گوتوبش بکه جون بولتون راوشکار اسایشان اجتماعی امریکا ده توییت که در سر روپالا خواه فرمیل توراج وکیه تویتر را گهند کوه صبح شمی سردان اسرائیل و ترکیه بکه و لگل پایدارن هر دو ولاتان بخشان هزن امریکی جسوریه گوتوبش بکه هروها دا قویا کرن کو امریکا ویل گلوان هزان بمینه اوین کو شر دجیده عشه دکنو هروها امریکا ویل دجبریا ایرانê di Sûriyê de berdewam bê. Hêzên Amerîkî ku biryara ji Sûriyê vekişin wê li Herêma Kurdistanê ne li navçeyên li jêr desalata hikûmeta Iraqê bicih bibin. Hêzên Amerîkî ku biryara ji Sûriyê vekişin wê li Herêma Kurdistanê ne li navçeyên li jêr desthilata hikûmeta Iraqê bicî bibin. Serkirdayetiya operasyonên hevbeş yên Iraqê ragihand ku hêzên Amerîkî ku wê ji Sûriyê vekişin wê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bicî bibin. Berdevkê operasyonên hevbeş ya Iraqê Emîd Yehya Resûl ji bo ajansa Faris eşkere kir ku ew hêzên Amerîkî ku biryara ji Sûriyê vekişin wê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bicî bibin û got ku tu pêwîstiya Iraqê bi wan hêzan nîne. Resûl li herwiha eşkere kir ku ew hêz wê ne li bingeha Eyn el Esed ya li Embar bicî bibin. Lêbelê wê li hewlêrê bicî bibin û got jî ku hejmara rawişkarên Amerîkîn ku li Iraqê dimînin guncawe û pêwîst nake bêhtir bibin. Serokê Amerîka Donald Trump berya demekê ji nişkê ve ragihand ku ew ê hêzên welatê xwe ji Sûriyê vekişîne. Piştî wê yekê gelek rexne û helwestine cuda cuda derketin holê. Trump jî got ku dema vekişana wan hêzan wê ta demeke destnîşankirî bidome. Herûha herê da wî jî got ku ew ê hevpeymanên xwe yên Kurd li Sûriyê biparêzin. سەرۆک رووسیا و سەرۆک وەزیرن ئیسرائیلê dawiyên pêşhateyên Sûriyê gengeşe kirin. Kremlîna Rûsî ragihand ku îro diriya peywendiyeka telefûnê ve Vladimir Putin serokê Rûsya û Benyamin Netanyahu serok wezîrên İsraîlê dawîtirîn pêşhateyên rewşa Sûriyê ve taybetî piştî biryara Amerîka ji vekişana hêzên xwe ji nava xaka Sûriyê gengeşe kirin. Kremlîna Rûsî dazanîn ku di wê peywendiyê de her du aliyan tekazî li ser jinavbirina rêxistina terorîstiya Daişê هەروەها دیتنا چارەسەریەکە سیاسی ji krîza Sûriyê re di zûtirîn dem dekirin. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku di sala borî de 7700 rewşên girtina bêserûber di Sûriyê de hatine encamdan di nav de bêhtir ji 500 zarokî hatine girtin. Tura Sûriya mafê mirovan girtinên hovane li Sûriyê di sala borî de belge kiriye. Hejmara wan girtinan gehiştiye 7700 rewşî. Di nav de 504 rewşên girtina zarokan û 699 rewşên girtina jinan hene. Bêhtiriya wan rewşan li ser destê rejima Esed hatine encamdan. Tura Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku rejima Esed di sala borî de 5607 rewşên girtina bêserûber encam daye. Di nav de 355 zarok û 596 jin hebûn. Çekdarên bêserpeyedê ve jî 965 rewşên girtinê encam dane. Di nav de 83 zarok û 74 jin hebûn. Desteya Tehrîr Şam ango Cebhetun Nusra 417 kes girtine. Di nav de 15 zarok û 3 jin hebûn. Rêxistina Daişiya terorîst 338 kes girtine. Di nav de 28 zarok û 13 jin hebûn. Li gorî tura Sûriya mafê mirovan heyva adara 2018 bêhtirîn rewşên girtinê têde hatine encamdan. Ew jî 1096 rewş bûn û meha dozdan jî ji heman salê 580 rewş têde hatine encamdan. Tura Sûrî di heman demê de rewşên kuştinê di zîndanên rejima Esed de eşkere kiriye ku hejmara wan
974 روشên kuştinê ne. Tura Sûriya mafê mirovan bang li Encumena Ewlehiya Navdewletî kir ku biryarên di derbarê girtina hovane û windakirina jinişkî ve bi cih bike û dîvçûnê li ser rewşên girtinê li Sûriyê pêk bîne. وزیر dervê Amerîka Mike Pompeo dê gerekê de serdana hinek dewletên rojhilata navîn bike. Li gorî Ajansa Rûsyayê wan belav kiriye wê wezîrê dervê Amerîka Mark Pompeo di navbera roja 8 û 15 vê mehê de dê gerekê de serdana hinek welatên rojhilata navîn bike û di nav de jî Erebistana Suûdiyê û Qatar û dewleta Îmarat. Serdana Pompeo dê wî demî de tê piştî biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ku serokê Amerîka Donald Trump ragihandbû gelek karvedanên navxwe û navdewletî jî xwevehanî bûn. سەرۆک تورکیا ڕاگەاند ji بۆ ژنابرنا داعش و PKK ئەو لەگەل بەرهەم ساڵح ڕێک کەفتیە لەسەر ژنابرنێ. دێ کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەوانیدا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لەگەل بەرهەم ساڵح ڕاگەاند ku تورکیا لەگەل عێراقê wê گەشتبوونê dê پەیوەندiyên xwe de di buarên ewlehî bazirganî û leşkerî û kulturî de bikin û ji hemwan girîngtir buarê ewlehî ye. Ji bo jinabirna PKK û Daişê ew li gel berhem salih geştiye rêkeftinê. Doh tevaya navendên siyasî yên Herêma Kurdistanê û Iraqê de nexuyakirin ku serdana berhem salih ji boî Tirkiye ji bo lêdana PKK-ya. Li gundewarên Hema û Idlibê şer û pevçûn navbera grûpên çekdar de berdewam û di encama şer û pevçûnan de jî sivîl têne kuştin. Malpera Enbeledî ragihand ku doh pênşemê li kempa Me'rate li gundewarê Idlibê zarokekî 10 salî bi navê Mihemed Hecer Eşşayîs. Di encama şer û pevçûnan de di navbera çekdarên Tehrîr Şam û Cebhet Wetaniye de hate kuştin û 4 kesên din li kempa El Hezm li başûrê Idlibê birîndar bûn. Herwiha di encama şer û pevçûnan de 4 kesên sivîl li kempa Dêr Balut li gundewarê Helebê birîndar bûn û hîna şer û pevçûn navbera grûpên çekdar li gundewarê Hemayê berdewam e. Balafirên şerkerên Rûsyê başûrê gundewarê Idlibê bombebarankirin û di encamê de jî hejmarek sivîl bûne qurbanî. Çalakvanên lê gundewarê Idlibê ragihandin ku berbangeha îro balafirên şerkeriyên Rûsyê bi hejmarek operasyonên esmanî hejmarek bajar û bajarokên gundewarê Idlibê bi tundî bombebarankirin û di encamê wan êrîşan de jî hejmarek sivîl birîndar bûn li gel rûdana ziyanên madî yên mezin. Heman çalakvanan diyar kir ku piştî encamdana wan êrîşan tîmên beravaniya sivîl dest bi rizgarkirina welatiyên sivîl yên ku dibin kavilan de dibûn kirin û de zanîn ku ew êrîşên Rûsî hevdemê bombebarankerina hêzên rejîma Esed li ser bajar û bajarokên gundewarê Idlibê hat. Li Idlib û gundewarên wê şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar yên bêser opozisyona Sûriye ve û Cebhatun Nusra berdewam e. Tevî ku şerê di navbera grûpên çekdar bi xwe de wekir ku rejîma Esed tevahiya deverên Sûrî biket bin kontrola xwe de piştî ku bêhtiriya Sûriyê dibin kontrola grûpên bi ser opozisyona Sûrî vebûn ta niha şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar de li parêzgeha Idlibê û gundewarên wê berdewam e. Tevî ku tinê grûpên İslamî û yên tundrew li wê deverê desthilatin. Li gorî jêderên taybet bi arkê ku ev çend roja şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve û grûpa bi navê Heyet Tehrîr Şam ku bi ser rêxistina Qaîdaya terorîst ve ye û ji berî niha navê wê Cebhatun Nusra bû tên rodan. Di encam de çekdarên Al-Nusrayê hejmarek gundên din kontrol kirine li ser hesabê grûpa Nûreddîn Zenkî li gundewarê Idlibê û ew yek ji aliyê şirovekarên leşkerî ve tê şirovekirin ku di dema bêde wê artêşa Tirkiyê neçar be ku peywendîne nehênî li gel Nusrayê encam bidin ji ber ku dever wê têkeve di destê wan de. Li gorî jêderên arkê ku Tirkiya Glopa Kesk daye grûpên çekdar yên dibin sîwana Cebhet Tehrîr Wetaniyê de ta ku êrişî Nusrayê bikin. Lêbelê rûdawên li ser xakê û encam berûva jî tên di hevdemê ku pêwîst bû grûpên piştevan ji Tirkiyê re serkeftin bi destxweva anîban. Xelkên gundewarên Idlibê di xwe nîşandanan de bang lê Cebhatun Nusrayê dikin
کو êrişên xwe rawestînin ji ber ku tinê xizmeta rejîma Esed dike şer û pevçûnên di navbera wan de. Ji derne xwecihî jî ragihandin ku ji destpêka sala nû ve rejîma Esed êrişên xwe li ser devera bêçek jî ku tê naskirin bi hêla robrobonê di navbera grûpên çekdar û rejîma Esed de gurtir kirine. Tevî ku armanjkirina deverê bin pêkirine ji rêkeftina Putin û Erdogan re. Şirovekarên siyasî jî dibînin ku şerê rêxistina Daeş ya terorist li Sûriyê roj bi roj bi dawî tê. Lêbelê şerê li dijî rêxistina Cebhatun Nusrayê dest pê dike û di destpêkê de Tirkiye û Rûsya dixwazin ku grûpên çekdar bixwe arastayî hev bikin û paş re hî bimîne wê Tirkiye û Rûsya wî bi dawî bîne. ئیرۆ هێزن هەپەیمانیان ناودەوڵەتی ژنێک و زارۆکەکە و وڵاتیان رووسیێنەک و لە نەڤ داعشێدا بوون کوشتن و دایکە زارۆکێکیژی بریندار کرد. ئاژانسا سپۆتنیکە رووسی ڕاگەاند و ژنێک و زارۆکەک بەرەگەز رووسی دە تۆپبارانکردنە هێزن هەپەیمانیەدا هاتنە کوشتن دەمەک و هەپەیمانیە تۆپ ئابەتن بنگەهەکە داعشێ لێ پارێزگەها دێرا زۆرێ لە سووریێ. ژنەکە 35 ساڵی و دایکە 5 کەچانە دگەل زارۆکێکی 4 ساڵی ڕەگەزرۆسی بناوێ خالد هاتە کوشتن و دایکە ویژێ بە دەژواری بریندار بوو لێ برایویە بناوێ ئەمەڕژە عێریشێ بە سلامەتی ڕزگار بوو. ژمارەکە پەنابەرên سووریên ku li kempa Rikban dimînin vegeriyana welatên xwe. Tora Elbadiya 24 ragihand ku şevaboreyê nifşek ji penaberên Sûriyên ku li kempa Rikban dimînin ji ber xirabûna rewşa kampê vegeriyana gundê Muhîn li Rojhilatê gundewarê Himsê. Heman torê diyar kir ku ew penaber bi rêya otomobîlên mezin vegeriyana sermal û milkên xwe li Sûriyê. Ji alî xwe ve jî rêveberiya kampê daxuyaniyekê de daxwaz ji netewîniyekgirtî û encûmena ewlehiya navdewletî û rêxistinên mirovî kir ku bi erkê xwe derbarê çarenivîsa penaberên ku li kampê asêmana rabe û vê krîzê çareser bike. Tevgera nehda Tunisî di helwestekê ne pêşbînîkirî de banga li hevhatina niştîmanî bi rejêma Esed re dike. Tevgera nehda ya Tunisî de destpêkê de piştevaniya opozisyona Sûriyê dikir li dijî rejêma Esed û banga rûxana wê dikir. Lêbelê piştî derbasbûna 7 salan ji şoreşa Sûriyê tevgera navborî banga li hevhatineke niştîmanî bi rejêma Esed re dike ta ku careke din Sûriya cihê xwe di nava rêza welatên Erebî de bigire. Wezîrê Dervê Iraqê piştevaniya welatê xwe ji bo gerandina rejêma Esed ji bo Komkara Erebî ragihand. Hewlina Erebî li ser astê Wezîrê Derve ji aliyê welatê Misrê û Iraqê û Lubnanê û tevgera nehdaya Tunisî ve têne kirin ku careke din kursiyê rejêma Esed dê Komkara Erebî de aktîv bikin. Muhammed Alî El-Hekîm Wezîrê Derveyê Iraqê xwest û piştevaniya welatê xwe ji bo vegera Esed ji bo Komkara Erebî nîşan da û welatê Lubnan dixwaze Esed vexwêne ta ku beşdariya delûtka Beyrûtê de aborî debike û li gorî ajansên ragihandinê ku welatê Misrê jî li gel hejmarek welatên kendava Erebî heman hewlê dikin. Komîseriya Netewên Yekgirtiya Karûbarê penaberan amara qurbaniyên rêya penaberiyê belavkir û têde diyar kir ku di sala 2018 de 2262 penaber de Derya Spî de bin avbûne û jiyana xwe ji dest dane. Devî Kometirsiya Deryaya Spî li ser penaberan gelek mezin e berdewam penaberên ku dixwazin rol welatên Yekîtiya Ewropa bikin berê xwe didin Derya Spî û di sala borî de bi hezaran penaber bûne qurbaniyên Deryaya Spî. Komisyona Netewên Yekgirtiya Karûbarên penaberan ragihand ku di sala 2018 de 2262 penaber dê Deryaya Spî de bin avbûne û jiyana xwe ji dest dane. û daxwaza ji welatên Yekîtiya Ewropa kir ku çareseriyekê ji bo rêgirîkirinê lê jiyan ji destdana penaberan bibînin. Li gorî ku Komisyona Netewên Yekgirtî belavkiriye di sala borî de hejmara penaberên ku jiyana xwe ji dest dane dê Deryaya Spî de kêmtir e ji sala 2017 û hejmara penaberên ku bûne qurbanî bi awayekî berçav kêm bûye. Arwiha Komisyona Karûbarên penaberan got ku di sala borî de 113,482 penaber kariye Deryaya Spî derbas bike
و خۆ بگهینە وڵاتên Yekîtiya Ewropa û 6700 penaber li her du bajarokên Sibte û Milîle yên İspanî hatine tomarkirin ew jî nediriya Deryaya Spî ve gihiştine her du bajarokan. Komîsyona Netewên Yekgirtî eşkere kir ku bi vê yekê hejmara penaberan yên ku xwegihandina welatên Yekîtiya Ewropa gihiştiye 120205 penaberî. Bi berawردî bi sala borî hejmara penaberiyê kemtir bûye. Komîsyona Navhatî da zanîn ku di sala 2015 de bêhtir ji milyonek penaber rû li welatên Yekîtiya Ewropa kir û 3800 penaberî di Deryaya Spî de jiyana xwe jê destdane. Doseya penaberan di sala 2018 krîzeke diplomasî di nava welatên Yekîtiya Ewropa drûst kir. Bi taybetî piştî ku İtalya kenar û beravên xwe li pêşiya gemiyên ku penaber vediguhestin daxist. نەتەوێن یەکگرتی ڕاگەهاند و گرتنا وڵاتێ جەزار ژێ سنوورێ خۆرە لە پێش وڵاتیان سووری بوو سەدەم و وڵاتیان سووریە دەناوە بیابانێدا وەندا بن و ئەو بریار مەترسیە لەسەر ژیانە پەنابەرێن سووریێن و قەستە جەزارێ دەکەن دروست بکێ. کۆمیساریە بەلەندیا کاروبارên پەنابەران ئەشکارە کرد و پەنابەرên سووریên ku لە بیابانê مانە نەتوانراون وەکو وڵاتê جەزارê پەسند dike سەربارێک و پەنابەرên ku dixwazin parastina navdewletî werbigrin piştî ku derbasî welatê Cezayirê bin. berê be dawî hatine dubare sernûça. Rejêma Esed kombûneke ji bo hoz û êlan li nava bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê li dijî her hebûneke biyanî li Sûriyê li dar xist. Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka dixwaze gerantiyê ji bo Kurdan ji Tirkiye dike. Tirkiye hêzên xwe li ser sinûrê serê Kaniyê Qamişlo û Kubanê bêhtir dike. Erdogan dibêje ew li gel Berhem Salih li ser jinavbirina PKK û Daişê rêk keftiye. Her şad bin.